play the string. Thank you, Jesus. Mai tala le pesene le tatou whalongolongo ai. E lava ino e palapala mo palapala. E lava na tatou matanga i lumo le tua silsilis. E le suia doesn't change the fact. E le suia i le mea moni o i o louta mai alofa ia oi. Doesn't change. Tatou lava le parapara le lefu le tatou wharupenga lea. Na whau mai ai tatou i ao le atua sirisiri ese. Ao sini mai le fiafi si o le lefu o le parapara e te fia ola. E te fia ola e te fia manuia. Ina ia whaali ai le mawalalo o tatou loto ia te ia le fiafi. He's such a powerful God. The most awesome God le atua. Si si limo la we kale sia le ngato tsono le lei fale o mai mo mai lunga o pena tafailangi. O mai mo mai lunga le Kingdom TV Samoa nei le atua. La mato sau le falo alo ia la upu. Let us honor your word. La la upu ye le ola. O la upu ye le mana o la upu ye le mamalu. O la upu sui ai be o mau mato o langa. Talo fa bitore le fiafi se loto. Se loto fia o ina. Se loto fia inu. Se loto ngā lala, se loto e fia maua se mea mai a te oe le atua. Talo whaamitoa le atua, ialu male mana, whaalea ngā aina se ngā whaalawe lawe, i le suafa o Iesu ke miso. Kawale lei whalea mai se le loto ale mano le toto o Iesu ke miso. Whamanuia lau e ka le sia. Ai ama ea le atua o le mātou whapea atu lea. O le vi inga, ma le mamalu, ma le mana, ma le whaale tanga, ma le whamanu, ma le whawhetai. Ia fo i uma ia te oe le atua o Samoa. Vi ia le lea fiafi. Give you all the glory. Lo suafa Yesu ma te wole mala au tuai. Ala langa le fana wole tua. Talo lo au pela ngona na malu wole tua le fiafi. Atalo fatu le mai mo mai ele tatu ma tafole kale sia le fiafi. Tai foi le sunga ile apostolo e mai se foi le sunga ya misa se ava no foi fatanga e tula ia ona ile tua le lana upu atala fatu le pai ole kale sia yo na tulanga tofi fa fenga inga mai se foi sunga to ina ma fretua atala ofre lo na tina e mai se foi na tama ma tua fa atala fatu ti akono yo na tu e lua fa atala fatu foi tu planga atala voi mai se ole kale sia e lava se pepe mea fa atala foi mai mo mai lunga penga tafailangi. Look, I love oil late time, so stay before you allow I upole atua. It's about time to share the word of God. Tu fatu. Fa iloa tu le stanga tala ngai iloa te mile la tole upole atua le tanga tala fiola. Ele tanga tala ilo na mafatianga. Amen. Ele tanga tala ui fa fitauli mo popo nga ole stanga tala to titi apule le ola. Ole stanga tala la au lua tole fa to ole nga sala e share lo ile message o watu le fiaf. Ilungo penga ta failangi. Ole mena ta ole fa nga ta wina o penga ta failangi. Ona tele tala. O tala feavea, o tala la lolangi, o tala o Samoa, o tala o Fioanga, o tala o Nuu, o tala o Ainga. Mana ia ele tala, venga le te o ele whapavau, amele. Nga le tasi ale tala te o ele ola whapavau, nga le tala le tuspa ia, ma le tala winga ia Yesu ke viso. Awera le tala e tau o na share, langa le tala le tuspa ia, e matanga o fia ilungo maunga vai o e ave le tala le lei. Ai pola la tala na che avea amele. Tere la ave tala le anga le ai mana o mia le ave o le tala le lei amele. Anga yo lai tangata. Atala fa fa mai mo mai tato wala ator TV o Kingdom TV. O le vinga e fo ile tua. La tala no fa bito ile fia fine ile kalesia. Ile nganga le fa ingoina the spirit of Jezebel. E lope we fa longo le o ino mata upule o le fia fine la talo fa toa o le nganga lo finge le o Yesapela. Ai le mawailang of a finger wal mata upule la talo le fia fine is not only affect ai tu pula ya tulanga fo ita tina po fa fine. Ai a fia fo makamaloloa. I mea tau leadership. Atala no fa toa langa le mole spirit. The spirit of Jezebel or the Jezebel spirit is a real spirit.
O le ke mongi. O le nganga sa fa la vela le finga le. Ko ki yanga pungi le ku le fenga nga fo le ku se fa linga. Ai ko punga mai lunga. E ko wol mai le ku e kalesia fiku na tala no la tai yanga le la. Ile kalesia muri ai la tika ya fiku ya kalesia. A le fa finga le. Kuai, wa ele lopo fea no me kuai o e man me kuai les. E fa leanga le spirit le ainga. It destroys leaders. E fa leanga le spirit le kai kai. Ongo le aim le spirit le olunga. Palango me kalesia me mai mai. O le takera le spirit le takera lunga. Ele alu ilalo. It never touches the people down there, down the line. Etake lunga leaders. Longa kolu. The Jezebel spirit destroys ministries. Kilo ika ko ministries e yai. A nga sa au kalvao foi pese. Tamati na maftanga la utalo ulungali. So it's going on ministry. Etake le spirit le destroy. Lona fa Jezebel spirit will target the churches. O le tino ke riso maso se kalesia le langi. E ngau le spirit le fa leanga pe makwa fa malepe. Po le ale kalesia e sawa lo ngaola. La le kalesia kafe le fa unga le kua. Le kalesia fo ye sao le o ingo le upo le tua. Le kalesia le kafe mangui o le tua. Ma solid le teaching le upo le kua. Ele makala lo tangata i kongo le kalesia. Ile spirit le. Po le ala solido le kalesia. E koso mai lalo le spirit le kalesia. It will. It is very dangerous. Attacking the spirit organizations. Po le ala man wio fala butonga. E olo ngau so fai le spirit le ke ai se mea. Last but not the least, it will destroy the nations. O malo. O fainga malo. O atunu. O lanu mangana langa o spirit fa longo mai a fa pelo se spirit ele ka un ko mapunga mai lunga ya tuatira fa uma ya le mombo tu por ke miro malo elia fa uma ya ele ko ya mai a shawa ko punga mai lunga langa la o la spirit. The spirit lives on. Le velanga la ongo mata pu ka ke mongi me ka fa salo tonga kala ngo spirit fa pea mo ke mongi kasina le mea. It is a spirit. A koyaria e mai kongole kalesia le kemi o le tuatira. Fala ngo falaya. Falinga no fa pesurvalu losfuru. Ye tusi foi le angelo le kalesia o tuatira. O menei wo fai mai ai le antali o le tua. O le pe o le mumu o le afi o na mata. O na mai foi e pe o le apapula. Wa uloa unga luenga malo wolofa. Malo fa tua malo au na mai. Malo on sai,
Ua sili fo ia ngā luenga muri lo ngā luenga mua. Awa ia te au ni nai mea o te le fia ia te oe. Ia. No wa e tu pea le fafine o ien se pela. Ua ta ua o ia e ia o le profeta fafine. E a oa o ma faa se ia au na. Na ia faita anga ma ai mea ua fasia mo tupua. Ka pungi ale kua e velo mai lo le kalesia le. Mana tua mai ole o ngal tuspa ia. E kalesia ia fiku. Ile fea ngai ngafou. O le aka fale ngai vali mai o le warning ngai kau mai le tua mea no tutupu. Ile kalesia ke riso. I o ngakai bia ka ko whakarikari le fia mai o le li. O le ke whakarikari le sikianga. Ka ko whakarikari le fia mai Yesu e. Si le kalesia. A le a mai le warning a le kalesia. Mai le recommendation. E lima me ke kele nga fai mai Yesu. E kau le kalesia le ma kwa fia ia. Ama Yesu, yonge, faida ngere kaule kalesia nga, makwa ufia ya ko ngaluenga. Pa me sidi ako ko ngaluenga, kai minge ngaluenga mua, lo ngalua, pa me wa ulora ko wala lofa ya. Lo na tolu, wa ulora to unanga, your service for me. Lo nga fa mai le tua wa ulora to fa tua. Kelele fa kwa la po fa kwa, lo na lima, pa mai le tua wa ulora o ngosai, patience. Ai saulo para tala le tua ai peitai de lai ngaluenga le le lofa ba ngai le unanga yai male fatu tua la pa le ngosai ai fa mel kala le kua ua e fatanga pe le nganga le ai mingoi. You still allow the spirit ole mepa nga kafa no le kalesia e le kai me mawo le spirit le ai ke le lo la mawo oi ola fa pe ala ke seki. O la fa pea o le nei o la plan, lo wa kamai mo lo poko le ka manga o ke ave lunga. Fa pea wanga, po le ala ko nga e ke le yo le skai you don't know that you have the spirit. Fa ko ai lo le ke me expose ile nga pa ia. Ma fa ari ali mai le upu maspela le upu le kua, ala ma wo ai ke le lo. O ngo le spirit. Ava le kupui. Because sometimes la fa pea la ke okay. Ai wa makanga e ke o amen. E ke aka mai a o ngawa ya ke o le spirit amen. Fa talo fa ilo neipa o amai. Fa le pisa. Ongo sai mai. Le la ko fa yaku, fa longo mai le kale se mai mo mai. Nge ke wa aka le ku pale ma ko fa longo mai. O le spirit le e a fi ai tina por le ku pa vai. Ko a fi ai fa makama. Ko fa longo mai o le spirit sang ola le finga lea ai a fia ile kalesia e kupu ikinga kupu fo itama pe afa pe le lo ma ko le va matanga tsa yelu ngaku e me se va masakai ka o ngaluenga le finga lea me ka o ngaluenga ingosia what abomination the acts of Ahab or Jezebel nga faya ilu mo le ku ngale fia le ku o anga ngaluenga ka ngaluenga ngosia o ngaluenga fingele ele ka ngaluenga fa ngale ngaluenga le anga le haye le ka o menga ka ngaluenga ngosia abomination nga makua ile fia ile ku. Now before we talk about her works o nga mesa fa venga tuai ka kilo le mafu anga po fesa wo fingele mo tu posu mo ngo fa patols furu totas. Wasilio na mi o leanga o apo le atali o Mary. Iluma o le li ia te ilato uma e na mua ia te ia. Se mea mama ia te ia ona. Sa vali ia ngasala i Jeroboamu. Le atali o ne pata. Au e whaia vaya e se pela le afine. O ete paala. Le tupu o sasai tonu. Wa alu fo yo ia. Ma au auna ia paala. Maifo iai. Pe tolu. Wa faya fo ya apo le tupua wa saiwa. Wa sili lava mea na faya ya apo e faa ono ai. Le lio le tua o Israelu. I tupu uma o Israelu. Na mua ya te ia. O le fafinga lea. Ele se fafinga faa ola inga. E kupunga mai la inga kau kupu ele fia ile akua. Ele karkongu ile akua e faa pau. O ngu ia ngamusu le akua e alu iai. E o iai Israelu. Amuso e fai fea ngai nga batangata fa pea langa wailona ia le kua o tangata ngai e ma fai nga li uala uloko e fa pea nga fia la ko kupua ma kua le nga sala finga le make idolatry
Nga afia la yo pala. Makuan ka malole la ko kalngoi. Beyo. Ole worst king la. Feka marito tolu fa mole pasta. Feka korkor. Wa faia foi a apo le tupua a saiwa. Wa sili lava mea na faia apo e fa ono ai. Ile ali ile atua o Israelu. Ia. I tupu uma o Israelu na mua ia te. Orka malole ya. Ole worst king nga leo Israel. Ole kupungu melakasi leo mai the worst king of all. Abai. Uasili lava mea nga faia apo e fa ngongo ile atua Israelu. I tupu uma aisea. Fa longo mele kale sia me mai momai. Orka malole ya. E kapua ile kuo Samoa. Le kuo Israelu. Ko e kapua i fo ia pala. Ha? E vivi ile so sa. Ai foi kupua la songa fua. Vivi ile sa. Faila biole kongu la songa fua. E o fa kasia le kua. Makupua. Fa malika la le kua nga fai ka malole. Elia fai le linga o apo. A fai o le kua le tua. Kapua ile kua. A ki ai pala. A fai o le kua pala. Ki ai le kua e kapua ia pala. Ka malole le. E o fa kasia pala ma le kua. Amen. E o fa kasia. E fai whakasia langa sala ma lea kua, fai whakasia lei whakupua ma lea kua, o whakasia be masei ma lea kua. E rei mawhai, mako whalongo leu pua ngale la. A maalili, makua maalili, vevela, makua vevela, e awar kulonga kongu, amele. Awar vivi ila sa, e lele la songa fua, awar vivi ila sa, e whapea ngongo ngā la songa fua. E lor si vai whakalapu ila swalaile, lua kongo whakalapu e sa voi. I will bless the Lord. Ila sa, aole keke yo le leo. Feka ngau kafa, ole keke yo lo leo sole. Ale maua fai, ole maua lunga yo lau I. Fai le iai, pe anga ele si vai la lo mori. Fai iai, maua lunga lau I, ai si vai la lo mori. Now, me mua, ole ngā luenga piko sini ngā leanga le finga leanga fai. Mua tupu e sunga varu fai pe fa. Awana fasi o tia i e sepela o profeta le alii. O na avelea e o pitaia, o profeta e toa lua se lau, mana nai a te ila tou, tai toa lima nga fulu iana, na i e whawhanga foi a te ila tou, i a reto mawai. Me mua, vasioki e wafinga lea, pero feka iova, whalongo mai, profeta lea tua. The prophets of God. Tangata whaonga inga lea kua, pum, pum, pum. Faka kau kafa. Vai fai ngā leo I ia. Six. Longa lua. Uma whaasanga ele si profeka. Kwa ni lima I foi take ele si profeka. Ala profeka la la ko kalangoi. Ala profeka ka or kuspa ia. Kanga yo Elia le sta tangata fao nga inga. A mighty prophet of God. Mga kuwa kay Yesu famertala Diyos pa iya. Ole kay Yesu, wakil ka malora kay Yesu ka alwa ka malora le mountain of transfiguration. Ole mga feliwa inga. Ay ko apia mayay mo mose ka malora ka kalongo yo Elia. Pa bela. Ba ngayal kay nga kupuela ka mission. Ba ngayal mga feliwa inga. Nga pefu le iya le fafinge. Amen. Faka ko kafa nga pefu leo I siuso. La fala mo falaya. Mo morto poe, suma leva fai po mo tolu. Ua whamatala atu e apo ia e sepela o mea uma na whaia e Elia. Atua uma malona fasioti I profeta uma I le pelu. O na wina atu le I sepela o le ave whiau ia Elia. Ua whape atu. Ia whape o na whai e atua ia te au. Ma ia whao papo iai. Pe a whai o te le whaatstau lo wola, ma le ola o so la tou. I le tū la whapene ia tai au. O I loe e ia, o na tūlai le o ia, ua tili ola. Wow. O ia I persepa, I Ia. ika. Ua tu ua e ia, lana au au na I le mea. Pako mga whaileo singa kaulanga whale sa ilele kua mongi. Makua kau kalongo le profeka lea. A mighty man of God. Or ka malore langa whaile atuai. E alu I kirikala ile alia e. Ngofoi.
O nga pelo le vai o ali le ali la ku mo o reva fangal ka maloa. O le kaiao ma le uri ma le fiafi o o Ravens. Malanga lancho fa spovi. Uma nga fa ku le tua alu sa fa kala o mo fa finga la ke la ku yai. Ku lu ka maloa. Mighty man, move by faith. Alu le fa singo nga le ku ma le tai tai nga le tua le fa tangata. Fa ku le li alu nga ka maloa. Fa tupu le va venga. Le uma le kate le falao le kate. Kupu ma le suau le fangu. Ele mega for the finger there. Okir kamal finger. Ala kun kamalo ko fa revive lunga. The first revival in the Bible. Ko fa kula inga lunga le okile. Umal nga fa malang kala ya apo. O mai kaya o la so suele le komongi o le ku pa u elafi o le komongi nga. Saulo apo men perfecta paala. I foi for la ko ku sa le kaya ka le uri le kali mai le ku. Fa me berkala kamalo. Anga for kamalo ma amu. Fa mai apo. Vai pela bomboy. Vai pele walu se fale foi le ka ua ia le koukama le kouakua. Na kala ngal kuspaya vai pele walu se vacation. Vai pele o moi fa fangu runga le kouakua. Uma le ia ele se kaulanga ngamu. Mala tala juspaya. Wa le kai mer kaulanga ka malolo Elia. Ona toe teule nga yo le fata fai taulanga o Yehova. Fasil povi kulunga fie sau kalonge fa kalonge. Se sa ilunga le vai nga sau longa lua ko se sa longa ko se sa fa sa kalonge vai e ka uma yai. A saule afia le kua e fa pe fa moi se me fangalo se nacho e ka wanga su ya wa pe le su fa peta ngata ai se afi fangal fa kupo ses o ka fa ka elea se saule me ka le super nacho fire o le kua amele e fa ka le lili taulanga e ka uma yai o le tua matautia o le fa moi le afi pe su pe le su e saule afia le kua now fa longola fa ko a uma va venga ke kele fa tu le tanga taoti va valo le ko kimu le ko ese ua ma le kolu ma fa tausanga le ko sa. What a powerful ministry. Paule afio le kua le fa unga le kua langa kaulanga sa fai. Nga ka ka malo fa sioki pelo feka pa la fa se lau li liu pelo feka fa se lau li se fulu a saira pelo feka se fa se lau li fulu a saira o pelo feka nga ai la ai se pela fa se lau li pelo feka ai fanga se pela nga fa langa se pela le menga fa Elia yang pelo feta alu lo malanga polo inga o kaiao Elia Elijah tomorrow ele kai biali ngai o ke oki pe au le fa se be yaoe au le fa se oki o kaiao lo ngi ka ngo oki o kaiao ka ngo oki ke lo kala kuspaya nga fa longo au Elia ile kala le alfinge pe furo yako alu la ko pala ile finge aba fonga mai para el fin, mangai fa unga para el fin. Amen. Ah? Polealo fa uinga, polealo ma kia ki ola kalangoa, e ke afo leo I se kaimi. Amen. Pai fa kafa yo kafa, o lo leo ale ka woki ele me. Ah? Ale me kaukia. Ele fa penga, ele ba ai Elia ya esa pela para ele ku esa pela Eliana, kaiao, e que vai kaiao, que kilo mai o foringa, o kaiao, ele ai, o le kalanga ave. Pa ua ile afio le nganga pa ia, ko e kuulunga le oki. Kua I male kimu ele se kimu e palasi. Angang whaalonga le o I pe fulo. Awai! Pavale me whangala kusala e ke mo mo lunga la kure ko lo korua. Whakali bai! Whakali bai! Le ako pau ngai mo mo aku whakali bai! Koi whakafa le si finge vai maingi ia. Ai ongo sai po ngai uma fa malama le spirit le. If you feel loko. Honestly. Mo ia. E uma pe uma kala uma ngimea. Mo ia. Ale leila fa longo e kukula loko. Amen. Fa ka fa kukula kiki lalo o lalo ai mo ai malo. Awole solo fiva fabi. Awole solo fiva ole fa afa me launga. Ela solo fiva ole fa afa. Mangkor kala ko spaya ia chalia male fa ma walalo le upo le tu ma fa ona fa ola ina yoe. Afa pela le oso ko le me ala wa punga irunga. La fa pe e ko inga uma ka fialu le fale. E ngalo fa le luka vale ngeli la ka fa kuska malo. Dia le tu na upo ala mai. Ya ala.
E ole upu ai ale atua, le upu ale atua. Ala ka fai kuas kamalo. E fa ko fai via le tupa. I o lo ke lo via le atua. Ai mai so. Ala ka fai kuas kamalo a. Foi lang ala wole. Koi fa ka Palestina le sina mai. Amen. Via le atua. Koi fa ka lo Palestina le sina mai lo lima. Fai la me ma li le wao. La me ma li le wao. Oka le fauinga. Anga sabalonga kwa Elia. Fakali o kaya we. Ya vale. Ora me fa ngale kusole ke kuwa kwa ia la sa fa imelo ko ruwa lo ia la. Ta to mafsanga e. Ala fa mai. Ele se me fa ya kaya. E koma kaya. Ia talu ai foi no timunga, ya. Se eu sai. Ele se me fa ya kaya. I told you no. Ia talu ai foi no ni so tutungia fale ainga. Ia wale sta to maftanga le ia fia. Fa ka fa yo ka fa maingia. Ora makua e fa uinga. E oi monga ma. E fe kolofi e o kai fa upe a langa ngi. Anga ngoso ma I told you. Be careful. Faga ka fa. Be careful. Be careful. O mga palasi le fa unga le ko isia ministry. Ai pefu le lo I. Wow. Ala mema kau kia la. Ora kala ku spaya. Nga fa longo finga esa pela. Fa mer kala ku spaya. Upu fa ku spaya. Kiliola. Run for his life. Ai mama la kai mo e mo. Ele fa mai. Ona mo e leo Elia. Ina wa fa longo le leo esa pela. Ele ai. Fai kau le ku spaya. Ele sabe ona mo e malia leo Elia. Olha o paparta. Se kuai hopeta nia pesau. Se tuai hopeta nia pesau la fa mon mor. Mo mor tu posui fai pe fa. And but he himself went a day's journey into a wilderness and came and sat down under. And when he saw that, notice, he arose and ran for his life. Right. Ele vai pela falou lá. E a walei pela. Le ai. Olha me ka ole pefu a. E vai mo ka pefu a la vesa vilingia le ia velho. Le ai. Takali mai. Le ai. Vai fa café, malo pela. Fa café, ai pela. Pefula ko. Ran for his life. Makua palaya. Ala kulu mo pa ala. Ole ason la paura fia la tua. Ala kula ya moela lo le ratam. Moela lo le au le ratam. Ol palai. Pefu ala ko vai la kula moela lo kamali na ka fo. Vai ke fo. E fa nga lua ya lai. Umar nga ku alu nga wai ko sa mali. La kula fi ko moleanga. La fi ko moleanga la so mele ka la ku. Elia. La mele fai. Pai, se le mera moya. Al mele ku pu pa palai, vai mo se amen. Ala pamela ku, la mele fai. Pamela ka la ku spaya. O nga ngi lo matangi. Ele sa wai fafo. Tinga nga bela sia le nga la fa mingi ko. Lulu ma fu ele sa fafo. Sa le afi bela sia ala ku ko.
O le alva ko le ko le o mali, le o malu, small voice, ele sa fa for kanga ko le ko. Sa wa fai malang fa mavenga. Ingang fa mavai lang ministry le tua. Ya wala ba fo ile. Wala ba no fia pule le ola. Wala nga pa. Kamalo nga mo fa mai la pule le ola. Mai ave se kwa. Nga wale male nga mar ko keno kang kala wo ma ya pal. Mele fa sio kia. Mereka le kwa. Laicha, if kwa fereria perfecta le ifo ya pala. Ese ma ya oi. On melia, alu yo safaka. Ale fa uel saya le atari oi. Le apele meola, safata, o safata le upu. E suia oi. O le la sa. Lona tolu. Abomination of action of fire le lile, ai le finge le kamalo. Palongo mai, o le mela le mulmuri la mkaukia. Kako kilo le spirit. Fa malosi le kovinge nga poka. Mele fa le finge le. Fa sioki fa o ngayova. After fa sioki le kanga le tu le profeta fa winga le tu. Koi after fa malosi overtake by force. The vineyard. O nga poka yonga. Mo meka o maku para nga ko. E longa kamama ko kuao meia. According to the Mosaic law. Pula fonga Mose. Ele mafaina e kamo ka wakawaku me meka o fangua nga mai o kua ya we. Ale mga o nga poka. Ele mga o leo apo. E mga o ko vinga nga poka. Le Israel. Anga kele mafaya. Anga mafai nga fire fingira ka kalonga dia fingira plan. Very dangerous. Mo mo tu pum tau pelo sumatasi fa mo mo fa kata sfulu. Fa tau mera mata tu sabat vadi tau mo. Ua mawai a mea, saia na pota le Israelu le tovine Israelu. E lata ne le moto a apo le tupu o Samaria. Ua fai atu apo ia na pota ua whape atu. Ina au mai o lo tovine mo ue fai mo whanua e tuto aila au aina. Awa e lata i lo fale. Ai au te avatu ia ante oe le tovine sirio na lei le nae suyai. Ai a fai e le lei ia ante oe. Au te avatu ia ante oe lo na tau i tupe. Na tali mai leo na pota ia apo, ia wha mamao e le li ia ante au ona ua vatu ia ante oele tofi o tamaa. Alofi, mole pasa, kaya pasa. O mga orka malole o apo ko vingi o apoka. Pa malam chala. Poka im fa inkaf suya. Bakula ko vingi le pusa mala ko vingi mala ko vingi ma. A leo le nga, bakuma o kupe, ai mala ko vingi ma, fa mal kala ngapoka. O kele valea. I'm not a fool. O inheritance ya umakua, o lo kamafe mayesa, ele mfenga ba kumawe. Ikalo markamalo, sal foi upefa. O nanu leo apo ilo na fale o ti ngā maita, awa le upu wa fai mai ai, na pota le Israelu ya ante ia wa whape mai. O te le avatu ya ante oe le tofi o tamaa. O na ta oto le o ia ilo no moenga ma whaasanga ese o na manta. Ele i ai foi o ia. Kau file ngā pasta. Wala mamulu male ko vingi. Fa mai o nga fa ngole waru ngofo le fale ma wale ai. Ki ngalo ngaloko. Wala mamulu mai I arise le lunga maloma ku wale kau kalongo ai. Wa uma puru nga poka o ya apo wala se me mafai tu i fora lunga ma esa pela. O solo ma esa pela o sa alfa po lima sa. O na saule ia ante ia ye se pela la na va. Ia. Mana fai mai ia ante ia. Pese ale mea o ti ngā elo whina ngalo, mai ele tau mawhai se mea. O na whai atu lea ia, o ia ia ante ia. A wana o whai atu ia nā pota le Israelu, o o whape atu iai. I nā au mai a mo u lautou vine i tupe. Ai a whai ele le ia ante oe, o te avatu mo oe se isi tō vine su iai. O na whai mai lea o ia, au te le avatu ia ante oe lautou vine. Ia, alongo mele fingi, alongo vale kala fingi. Wala mele ngafai, fai tau repe fitu. O na whai mai leo ye se pelala nā wā ia ante ia. Po ua e whaia e oere malo Israelu. I nā tūla ia, i nā tau mawha se mea, ia fia fo ilo whina ngalo, au te avatu ia ante oere tō vine o nā pota le Israelu. Kau file ngā pasta whaman mole.
La fa o ngor finga la mak o le malo mak wala lo problema la fa e tu lo lungo mal fing. Fa mal mal kala finga fa lo mai. Ha apo. Ele o e pula le malo. Ha? Se kulo mai ai. Vai fa ngor kala. Alo ai. Kira mai ai. Alo ai, se mari ai. Oke ngia. Ah, se wala ngalo le o nga. Kulo. Sabar pa kalia amaya ke o ke amaya ko vingo le linga ke alo ai ba ke moe au mga mo ngalo ke frima ke ki pikalu TMC alo ela o ngal malo amaya ke palo o nga fai do le finga le me maka o ki ala ba ko ngol malo le fai o po valu Ona tusile e ia ni tusile ngo apo. Ia. Ma fa ma wai lo na fa mau fa ilonga. Ma ia ave na tu o ia tusi to e ina mali o la na ai o e no fo fa tasi mana pota. Ka firo la nga fa mol mol. Kan ngola mal finga le na tikino bien fa de finga le ma fa ya apo se mea fa mal finga mai ke Afrika liam fa le awala the plot I'm going to do my own way not your way my way. Jezebel's way mai ke wala mai kia nga kilo le nga u de ske mai o nga kusi le va finga le kusi fa lo mai kusi le leta ilalo le ngo o apo o fa mai o apo a ye se pela le kusia aquí kilo yai ele kusia ya apo nga kusia se pela mai o apo ala no un mil euros mai o apo ele o ia mai o apo Koi kuya i male stemma de malo. Ole me fa sanga so nga avele stemma de malo nga ko ke lo ma fuanga. Aka ngora finga nga kusi ole me o apo o te polo ina nei oe na pota. Ye no fo mai tai au mole fe o pito lunga. Ma ye tapo ai tai au ava pe tele tapo ai tai au i lo ina tele ava ile tua. Kuya i male stem. Pa mawinga. Kofi mo moli maula po e ko rua kama kingo le nei maka ile fefe. Tama ia ko o mori mau tai au. Ele fa ava ka malo le nga poka ile kua ko ele ava le kupu. Nga fia mo lia mai a mai lo se fetongi ma. Apela nga kupu ala. Fire nga ia mai very deceiving. Manipulate. Waka nga ia fa se seme ala ku. Ilalo le authority. Authority ele nga ia fa ia ka malo le kupu. Ai senga nga ia ko ku e malestam. Ai leo ngaia va vale tencho sur le spirit. Venga lego fa yaku. E take le spirit lunga. Ele alu e take le lunga asa. E manga e fia mo foi lunga ko so mai lunga idalo. Ala mega kup. Na mo lias kamale nga poka. Fetongi ma okie lava. Sauna per polo inga le akua. Ko fa fangu bana kamo Elia. Lia sa kasia se o so ko pa wala lo mele la fa ya lo le ke malolo. La wai palai asa kasia ko ya lura ya apo ngai faile ya wo fai atu o le mea nga ko i uli i le kingo le li le o nga poka e ko foi la usunga malu ko rua i ro feoki e foi nga pa u e ma sai malu ko nga faile le maka ki o le spirit ele ka ko fa umanga le po le tu ngi fiafi characteristics of this Jezebel spirit o wingo le nganga le la fam talatu. What are the characteristics of the Jezebel spirit? O awing ai ke lo ai o spirit le o Jezebel. E ke o afia ai mau afia ai au le ka kalako. Memo mua. The Jezebel spirit always targeting those in leadership position. E target the spirit le tangata ia lunga kai. Kai mo mua family. Tai o ainga. Tai o ainga. Mana tua fa longa merka ko usu. Mera lenga ka uar ka ko lore ora. Ko kongo le ainga ya iloa o ke riso o le ulu o le tane. O le tane o le ulu o le ava. Ko fa longa mai, kikilo mai, kene va chance. O Yesu le lunga i. O le tane so akuai. O le fa finga la loi for tane. Ela o Yesu fa finga tane. Vai. Le ora, vai le ora i fa le kongu. O Yesu o le ao le kange. Ke lo ke minga sala ya kama eva. Vai o finga no so ya ka fora la au, ai le fora la au.
anga salai le lungari ai or ke minga sa wele ku fa masingo nga ya se simai fa tonga ai fa merka la le tua a ta boy a ai fa finga sa le ku a ta bu ele fa bai eva le ai aisha sa le ku ile ora le head of the family ele le pule ngai fa ma se kama lo mai o le pule fa lo mai o le pule le o se pule o le ulu o le tai you cannot lead the family according to the leadership of Jesus o le me sa fa tonu nga sa mai lunga ya Yesu e fa ko mo yo lo ai fa lo ma ka ko tina vai Yesu tama lo o e elo le Yesu o e o ko vai la me makau kia ai visini me ya kia asia e pule ale ko ya nga me fa mal mole pole ala wa kamai wo yo malo fa ilonga wo I ko le malo wa kamai wo siamang fa longo pe kamalo amene o le fa tonunga sa mai lunga o le me ba ko o le fa tuanga ave per fa kuanga han e ai ave la se kasi ile ainga le be ai la fa mai ave le si lo che fai a ave le si lua pusa pa ko ya konga se la kala o le mea ka o le whaatonu, amene. A le mea, e ala la se, no whai atu fo, ia ele wha pia, a vera se, ia, banga ia fo, ai a whai mai, le hai, bala waha se, ai lor wha mai, si, oe si, au le hai, whai iaku whai, kau ngai whaalongo mai, o hau le whainga ruenga, o hau le moi kupe ka ua, po oe o nga kupe, whaalongo pe ilunga, amene, o le ora, aue ke fo ua lunga le ora langa sa wele kua fa masingo e amene ka ko pe le ora Yesu kamalo lalo fa merka la kuspaya tato tale alo fa ko lua fa finge submit marquês o nga sa le kua fa manguia amene mai fa manguia ngale kua pese se pesa olunga fa sa le kua ai manguia o langa ke submit mana tu wala me nga fa ya sa raya apele amo o le sango apele amo fa mai sa rai yes my lord ai la bele ke mingi a fe akos kamalo mes ka kofe ska ko sabari mayo nga fa ya o bae sabari mayo le ka ko pe ku le auri aba wala la sa pa ile fa inga pe alu ayo le fa ya ku be ma ngasu ba kamai ki ma salungo le bao ma pingo le fa le pe ba olla ya ku lo mes kamalo sor ka vale ya molle e after kamala ilunga longa lua e after the spirit lay make our church leaders e after the spirit lay lunga profeka apostolo faya onga kuspaia evangelist elders of the church me akongwa le ngau faya e le ngau kinga ia patpati maitina o le spirit lea e le ngau kinga e afia ima ko vai fe au ma ko ingo le kalesia i le vala ma le tai le lunga le fale le ka u ai fa mo le ka ko va ma sa kai o le mea le o submit au le faya karo le kai le piko ku amele au le faya le mele lo aku po fa lo fale po la fa lo ngora ka vale sa kala e me se pe ake o kala mo mele o ngale ku ya ma se po si so a o le ka ko sui kai se me la ma mi e fai ya lo so ka vale ko nga me po ko ma fa ya si me fa me fa le si me e fa ya lo ko mo mulunga Como a me foi a Miriam malonga, ele lei. Wa fai kai langa walu mo se ngo for finge kuso meuli. La sa ola ua wa se ba mo se ngal fai, ngo for finge le ma ole ko. A le fai ngal kamalo, a fa merkala ku spoil kamalo mo se ele ese tamalo nga malu ila lo fonga ele lenge. A merkala ko mo se fai la ko luanga yo e ku me ko for fari kaya. Kala ku spoil nga or kaya, sa wala ko mo mi ka ku Miriam ma fa. Sa on ta ua, ka sa on ka. Sa wale aku ku ya mose. I've seen me ke apesa e pule ale aku. E ka mga miro submit. O nga law ngai fa lo man me ka uor ngai. Aka ko lo submit kai lai lunga. E for ke be kai ai oi e submit nga ka ya oi. Amen. Ai le lo submit nga ka lai lunga. La fa fer submit nga ka ya ke oi. O le me ga fu ingal kai lai lunga. E fu ma fu ta ka ya ke oi.
What you sow is what you reap. Eu falei kai kai ministries. Kai kai o kalo au ngasa, kai kai o mafanga o ngali. Kai kai o fai pese, vai le kai kai le lunga. Ta kalo mor kai kai, so songi kai kai. Ai lo limor kai kai. Amele. Kai fa ka fai o ka fai, ta talo mor tai tai. Ta talo mor tai tai. Lunga leadership. Mga umiyalo submit. Organizations. Eo la mai kulang ai kampangi, kongo ngu mafianga, eo la mai malo. Makanga luenga, so se menga ke fenga luenga ai, meka leadership. E after the spirit le. Longa lua, o the spirit le Jezebel is very controlling. E kamo fai e pulea fa malo si stangata. Vai. Very controlling. E manga ai fa longo mai tangata yang ai. Falongo mai. Se fa fa yakura falongo mai. Very controlling. Ko falongo nang fa sa pela. Apo. Ele o malo. Mele kia, make on focus. Very controlling. Lord told the spirit of Jezebel hates rebuke and correction. O the spirit there, ele fia fa kongu pe fa sao mai. Pai falongo mai. Jezebel's spirit hates rebuke and correction. Ele mga fa sao ko sa singaya. Al falongo mai. Au. Siapa? Ngal falongo mai. Pai mo fa kwai. Ele mga fa kong umay be mga rebuke pe wa may singa o wingang or spirit lo na fa the spirit loves gossiping and pass on judgment fia kala the spirit le mele fa masingo tangata male muy man fa kala Jezebel spirit That's what the spirit of Jezebel is doing. Lelauma. Longalima. The Jezebel spirit loves self-promotion. Kamalia. If you fear ngaya, if you ngaya, pe koso ngaya ilunga. Wal melang fay the finger le. Pa fa komas kamalo ay rise lo ngaya ilunga. Promote ngaya. Longalmo. The spirit loves arrogance, the superior. Or kamalia, very boastful. Very snobbish. Angles, afay ko pupula pe fasia. Ele fai ngolang sila kay lo ako pa alaman. Mer tanga tava ngale masimo kalongon mele. Mer tanga ka ur fa manguyanga. Aw nga ngala mayor fa manguyanga. Ole fia yo tanga yawe. Amen. E ke la me tanga di yale tu wasa. Wasa foi blessing. Amen. Ay la mai la ur fa mafa. Pa me tanga was how for ele fia ka pe ba yao ai vai lá pa vai alu tangata wa pe waru ya Australia pe New Zealand pe fiki pe sa va ya or fa mo yanga le wele i me tangata e wa misia le uso ai alu ngela os fa ma fa mai e vi ya le to walu pesiri yo kafa o os fa mo yanga po os fa ma fa ale misia o tangata lo winga le os fa mo yanga Kalau baca kata oyor fa menguyanga, ela amai oyor blessing. Ya fa kalau fa yo kafa pai high blessing. Oi ngasa ole kalau kuspaya, manguya lau. Ioi, ela amai manguya tangata. Alu misia o tangata. Ela uma korua. Ole spirit lea, very deceiving. Ol mo kuha ka fasea asmal mengayo luma. Hi sis. Wa maya. O fa longo le pa u le mamalu le tua tu fono tatalo sa. Male upo le tua. E yo e bi le tua. Ai u mar pa ko mai mo fa longo. Ai fa sanga ai. Hi. You know the word of God is so powerful and it was so nice and I was judged by the word of God and le fai ngona ngangu pe ya rio al makwa fake amen fa ka fai leise moi very deceiving elo yo ngabaka malanga tala noa kama nga e masanya kala nga falo via le tua aftai le tua le yaso le ka ko alofa le kua ai va ela maka ka deceive mai te lo le lofo le tua e ma fana tato loto ma
E fa ngale nu ma ti. Kau fa se le si kaimi. E ke va ku ke lo fa langa vai. Hai. Ai u male ku si mea. Oka le kuinga. Me muli very manipulative. Akal me kal manipulative. Very clever in twisting. Along mai? Manipulative. Kakai pokoi manipulate le mea. E fa nga mo upu. Ole melon deception. E fa nga upu ka fa nga mo foringa. Male kaukala, male voice. Facial expression e fa nga deception. Ko fa nga fa upu. Ole melon le kal manipulative. Kamala le nga upu wa e twist la. Bimilo le si upu. Bimilo le si upu. E umai fonga. Wa misi le mea nga mga oai. Apa yang alfa ingol spirit le. Amai orang efiaf. Simple question. Awala kule upole atu wal leipo o amai oi. Mai le amakangang ka ko fa longolongo le menga kupule o ngale akua, mal fingele. Ai ko wona ka ko le atu ala ka pungir ku spa ia. Inga wa ko arise fo ilunga. O le porngai e ki kilo sa o ya o e mai sisile ko ngale mu lo loko. Is this spirit is affecting me? Ngai kali ale o nge fiafi asi anga imele ko fa manguya lo loko. Fa longo mali mele mga ole tua. Pa wala lo me fai acknowledge, confess, admit. Nga lo fai ile kuwa it is affecting me dad. Ole afia dad lo loko. E ole va mal makufale maku ainga ole va ma onga e ole va ya onga le tua o e fa nga mai se fo so matu chai chai. Ole fasili e sa so nga fa se kala ka kai ka. Simple as NAPC. Es kay minga may la nga le tua ka ko suga kai ay ngo foi se kala ku. Ay ha nga kai yung sa kup. Ay kai yung ministry. Es kay mila ke mga oy ku ay nga sawi lalo sa ko kai kai. Ala fa yung mafa nga la sila may le tua la ke mga o sawi lalo wala bang ofia la ku ilunga. Wa may oy. The spirit is so real. Al mga lang ole ka kaya nga yakule kale siya ka pero nga ilunga makakawo ikat ikat van mga ya pa smooth le ka ko me uma. We pray for one another, we pray for our leader, we pray for Williamu, we pray for Misha, we pray for the leadership of the church wherever we are. Pray for the leaders in the ministry. Ang fa manguya le ku le mga kinga luya ba yo e sa wala ku e CEO ilunga e kele kinga nga kalo promote oi e CEO ha oi le ku e kele CEO in God's timing, God's perfect timing, erase ya oile tua. Erase oile kua, ole file mu yo le racing o oile li. Ave space via le tua le fiaf, let's all stand. Natutula. Thank you, Jesus. Thank you, Dad. Thank you, Jesus. Paina mo ini ufonga mena tua. Ino tato umalava. Pero foi ato le spirit le fa pe nao e a fie foi matou le va ma tai tai. Mas foi ni siu so tai tai. Le foi tato ono sai le wa tato fa longo le spirit le na toi wona le kale si to atira. E fa mertala le tu wa ulo nga ruenga. Church fa longo fa mete su to atira wa ulo nga ruenga. I know your service, I know your faith, I know your love. I know your passion for me. Famaltala le tua pat ai le mena o te mana o ya oi I want ya fia oi this spirit of Jezebel spirit e no afia la unanga al tahu le fia famile tua na admit ai lo loto dad I know ole afia o mena le fo fa longo le mele sometimes o te le lo le ma wa ya o patu fa longo le fia fi I wing ole spirit ole afia ya. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Ele fa maoni lo locho le via fille. La fai per tato vola. So so mai le tu ola su ma le via fi o te va il tangata le utafa. E je ngona o le fitala yo le tu lo locho ma le locho fa ma vola lo te fa pe tu ai daddy. O ha ule. This is the real me. Ele vai no lafi o lomba. Thank you, Jesus. Ele o se aulo. Thank you, Jesus. Na suma le lumane, suma so va no lumane je suma ya. Si e ulima mai fa mo lalo ile li. E se fio mai le nga pa ia refresh oi. Restore lo loto.